الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تعبد لربه وصام وصلى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل ليست الصلاة والصيام ونحوهما فقط من العبادات كما يظن البعض، بل تدخل في مسمى تقوى الله عز وجل كل شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من فعل أو ترك. واتقوا الله عباد الله في بلدكم ولا تخونوه، ولا تسلطوا عليه عدوا تدفعوه إلى الفوضى والشقاق، فلا يجوز لأحد إن كان أن يتعدى أو يستخدم سلطته في تحقيق مصالحه الخاصة، فالمصلحة العامة هي مصلحة للجميع سواء فيها الأجيال الحاضرة والقادمة، والفرد جزء لا يتجزأ من المجتمع، فالدفاع عن المصلحة العامة واجب من واجبات الإسلام. أن يأتي الله سبحانه وتعالى الذي بنا وسيد توب مورو هذا يتيري هتور جيغو دنا نانا يتوري إلى جنة مكان قال ويلتنوه إدو نيما جمكو إلى جمكو إبوري مكو يتدل مكو يهور مدن den seedo kanko tun Allah woni ko hana rewede ko gonga o ala kafi diddo o ala nando o ala yerujo o ala fotoro o woti di e handugol e dewal ngal wono o woti dir non tagugol tagore nen e newugol tagore nen e den ngal golleji makko wono o woti dir non e inde makko den e sifaji makko din den seedo wonde Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya Allah nula do makko suba do burna yida do hola nulira gonga nulira sabu yummede wonande tagore ne fof den seedano mo yettingo nulangal tutta hola ande labana moftede tinno e dina Allah kan e toro Allah e juuɗe makko e juuɗe ɓengude makko ne fof e sahaba ɓe fof yo juuɗe kala iɓɓiɗo ɓaawa maɓɓe ñintini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmi dini. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hulen Allah subhanahu wa ta'ala, hulen Allah ko ɗum woni njoɓa ko neɗɗo hani yoɓade e dendanangal feekuji makko. hulen Allah, cuɗoren kulol Allah ko ɗum woni cuɗari ndi fi muɗum feƴƴata, ko ɗum woni cuɗari ndi neɗɗanke hani cuɗorde, ndi neɗɗanke hani feeñirde, ndi ɗo hani yuɓɓitorde. sifitoren hulugol Allah e dendanangal ko waɗeten e dendanangal ko acceten, yo taw ko waɗten kon fof ko fi Allah subhanahu wa ta'ala sabu kulol makko woni e waɗirde, yo taw kadi ko accete kon fof ko fi accugol, ko fi hulugol mo woni ko wonde e accirde. jomirawo seni towɗo mo wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. o wi gonɗo gomɓe ɓen huule Allah hattirde no hana hulirede noon wota on mayude ko satti wosi wona ko julɓe jebbiraniɓe Allah subhanahu wa ta'ala. musidɓe tedduɓe, ande wondema islam ka dina meɗen ko dina moftu ka dendanangal fiyekuji meɗen ɗi goto kala e meɗen hertori ɗeɗi hawtuɗen fof islam o hino mofti fi muɗum, hino yewti fi muɗum accanali e nayi hunde ndeyɗen nodde e hulugol Allah ɗum no landima kulol Allah e piiji ma ɗi hertorɗa ɗin tawata ko an personnellement e kene maɗa e wundo maɗa, hino mofti kadi piiji ɗi hawtidaɗa ɗi. haray noon ka piiji ɗi neɗɗanke on hertori ko hasi kon e buyno wattile muɗum yo Allah ɓeyduyede muɗum. wono ka piiji hawtaɗi wontirɓe sengoɗon ɓen no ƴetti ɗum ɗon watti e ɗiɗa, wontirɓe ka piiji hawtaɗi jogitiɓe ɗon ɓen no ƴetti ɗin ko hawtaɗon watti e piiji mum personnel ɗin ƴetti fof waɗe saku muɗum e jifa muɗum no way wasi ko ɗoni baba muɗum. ko homɓe wona ko woni wona homɓe woni ko wona e yewtede e futba ɗo ko en fof tentini non halfina ɓen piiji ɗi jama fof hawti ɗi lammina ɓen ƴettude lamɗo lenni ha hewti e ɓurɗo jolude e lamate
ɓende yewtere ɗo woni ko tuugi hayno hino naati e ɗon halfinaɓe quartier halfinaɓe secteur halfinaɓe kaari halfinaɓe juulirde nden fof hino naati e nder ɗo ɓay fof ko piiji ko jama honto woni ko halfinama mane mo kala koɓe ndahar ɗon hoore muɗum si tawi hiɗa halfina ko jama hawti haɗa wattoyla fota hay sino woni e halfinaka ko a noddaɗo halfinede janngo ɓay ko mujtama woni ko jeyma ko hande kon so ɓe yii ka gaynirantaɓe koɓe yetta ɓe halfine ɗo ɓuddanaɓe nden yonde ɗon hay noon ande yo musidɓe julɓe wonde kurol Allah wona ko haadi tun e julde e korka e ko nanditata e muɗum e dewe hakkunde maɗa e Allah an jiya ɗon bal ɗum hino mofti kala ko wiyaɗa ya waɗu yo taw ko kulol Allah waɗirta kala ko wiyaɗa ya accu yo taw ko kulol Allah woni ko accirta hulen Allah e rentoɗen e jamfagol leydi meɗen ndi hulen Allah rentoɗen e jamfagol leydi meɗen ndin woɓɓe noon si nani fi jamfagol leydi noole ɓe sikke ko wonɗo ɗon tun e caisse de l'état ka wontiri la ala jamfatiɗu ka ha hewti jamfaka jannowo lekkol jamfoto ɓiɓɓe leydi ndi ɓay ko an woni moƴƴinde ɗon wono yo wonka caisse de l'état janngo ko an woni moƴƴinde ɗon jonnoytede finkaari ndi ɗon ɓorneteni ko an woni moƴƴinde ɗon avocat joni e juge jon ko an woni moƴƴinde ɗon kala halfinoteɗo hende ko haray murano ɗum no hawnimo ɓe meɗen ka wontirɗe ɗon sa wattani yiila a tawa ko an ɓuri wontirde ka ɓuri hawnade ɗon ka ɓuri hulɓinade ɗon haray hule Allah rentoɗen e jamfagol leydi ndin rentoɗen e jamfagol ɓiɓɓe leydi ndin woni ko ka jawdi woni ko ka wonkiji woni ko ka jande ka pinal kani ugol ɗum ɗo fof ko ɓen hamɓe rentade hulen Allah enen wontirɓe ɓen ka journalisme rentoɗen e piiji ɗi saketen ɗin hakkude jama o sabu jama ko nani to wo ko hasi kon harayno hooli si woni a wattalila e ko wolata kon a journaliste jo an kadi ya anndu haray ko bombo jegonɗa e moƴƴinde ñande ɗo fuɗɗi fettugol wo walla tuwa e ɗanninde ɗum haray ande wondema hanana neɗɗo hay e goto daganta kono nde o ƴettata doole ɗe o jonna fi nafugol leydi ndin o waɗa ɗen doole e maslaha makko e nafoore makko personnel bal ko waɗɗimo ko yo ƴettuɗen doole ɗon o waɗa ɗe e nafoore jama o fof ɓay ko sabu ɗum o jonnira ɗen doole ɗon yani laamateri ko halfinaɗa kon amana hoolare confiance ko jonnaɗa kon ko fiyo a nafu ɓiɓɓe leydi ndi ko fiyo jama o nafitore naafi an ya nafito dey ko hande ɗo o zamanu ka boneji ɓuri sakade ɗo ka kulol Allah fanɗi ɗo yiyata go ono lammine o waɗa cérémonie o welto nayo ñaamo ara welto hira ka makko ñalla hira ñalla waale salafa en yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinoɓe ɓe eggayno e saare ka ɓe woni ɗo fihi ɓe wiya yoɓe halfine ka ɓuuri woni ma ɓe halfine justice ma ɓe halfine dow laamateri si tawi ɓe jaɓali gantinagani si lanɗo jaɓanaɓe ɓe gantinagol ngol si ɓe sikkitike so jaɓay ɓe yaltay nden saare ɗon ɓe yaha ɓe woni e leydi o ko tawatana kanko laami fii to wota ɓe halfine laama no jeeya ɓen Ibnu Jubayr ko waddunomo e ɓe fendodunoɓen fof koɓe haɓɓiti ɓe halfinaymo o yo wonu juge on o yo wakkilaki o woni doggugol saare yaa e saare kaw yeyi wokko karam ko jewta tuɓɓe na bon jogano en justice on o yaltay nden no saare o yaha nokkugo kadi ɗum ɗo fof ko rentagol fii de cheytan naatiran no wotigi bonnamo golle makko ɗen inan haray daganaki hayɗe goto ka o ƴetta doole ɗe o jonna ɗen o waɗa e nafoore makko kanko tun ma kanko e ɓengure makko kanko yimɓe suudu makko kanko e gorol makko kanko e leñol makko no warri woyɗiɗo haray o tooñi o janfike ko landitoyro teɗo nden hoolare nde o halfinano nafoore nden fii fof ko fof nafitorta jawdi si ƴettama ɗo waɗama laawol e quartier ko leydi fof jeyngol laawol a iwɗa o artade waɗo ɓenna annaɗo jeeɗa sini ƴettama waɗama laptan ka iwɗa o ɓe artaɗo ɓenna annaɗo jeeɗa siko lekkol wan noon hara ɓe halfinaɓe piiji ko fof hawti kon yoɓe andu konko ɓe woni gollude ɗon koɓe halfina ɗon ko leydi fof ɓe woni gollande si woni ɓe janfike ɗo yoɓe andu ko population leydi fof ɓe woni janfade ɗum noon no hawti e on janfede wuuridaɓe ɓen e génération ji aroyaɗi ɗin guire aroyaɗi ɗin sabu si laawol waɗama ɗo na fiyene fewndi ɓel tum laptan si waɗama ɗo na fiyene fewndi ɓel tum l'école ji woda ɗi fayda enen ɗo fof meɗen no fanndi mo ɗi darnaki tawde muɗum ko darnani goɗɗi capanɗe jeyi goɗɗi capanɗe jeeɗi heeɓi mbiɗi darna kono ha joni hiɗi ɗon hiɗi janguirede
laawi ɗi marɗen ɗo ɗi yawɗen ɗin ko laawi feewno indépendance no heeɗin tinama goɗɗum kono ha joni koye ɗin ɗo wona no fanɗi men ɗo tawanoɗo feewno nen ñande aɗo indépendance ɗo ɗe waɗa no fanɗi meɗen tawanoɗo ɗon on sayi haray watte hiila fota mo be meɗen ka halfina ɗon yo andu so janfike ɗon o janfike wonki ɗuɗuki tawaɓe ɗon ɓe aroyoɓe hara o mayino wattinama ka abou makko yimɓe ara huɗamo ɗon allah bonni fi wannolo ɗe golle ɗo hara mayino fenɗo waɗa enɗa ɗum hari oɗo hay nene makko no gasa jibinaka o ara ɗo o yiya ella e jam fakko wannuɗa o huuɗe ndin ɓuddi yaratani sabu jawdi leydi ndin ko ɓiɓɓe leydi fof woni ko hawti ɗum woni ko jeyi ɗum na ko hertinira lamɓe ɓen e ɓiɓɓe muɗum e famille ji muɗum e ko jokki ɗum wono alhaali on ɓuuri jalorde noon e nokkeli goo haray ande mondema hiwugol reena nafoore jama o ko hiwangol jama o fof ko yanganagol jama o fof islam on noon acci daali en e hoore meɗen e ɗum hino noddi en e numɗal e muɗum no noddi en e hulugol allah e muɗum hino waɗi saria sattude kamba sattuɗo yowidiri e muɗum nulaaɓe sallllahu alayhi wa sallam ñande ɗo ɓe nuluno sahabajo maɓɓe e yaman leydi wiyete ndi yaman hannde ndimbi on say kono wiyete noon ɓe nulimo toon yo yahan jawdi zakka ni o yahi o jonnoya jawdi ni ɓe okkorimo e nder ɗum goɗɗum o immi o ari nulaaɗo sa sallam immini ko yaha ƴettoya ko addi kon ɓen ari wi addu ɗo ko addoyɗa ko nulaaɗo neli men o ƴetti o jonni ɓe winino ɗum ɗa ko onon ƴettanamo ɗum ɗa noon toon ƴettude ɗum ko min ɓe heɓe yettude ɗum e nulaaɗo sa sallam ɓe ƴetti ko jonni ɓe ko ɓe addi ɓe wi o wino men ɗum ɗo ko kees on jeyi ɗum goɗɗum no toon ɗon ko kanko nulaaɗo kisan ƴewi kam min mbar mawɗi sahaba ɓen wi honnum heɓata yimɓe honnum nangi yimɓe ha mi nula o tigi yo yahu e nafoore jama o yaha o ara o wiya ɗum ɗo ko ono ɗum ɗo komi hayno jooɗo ka suudu nene makko ɓen makko ndara so tawi o heɓay ɗon ko wiya ɗum ɗo komi rasul sallam haali ɗum ɓe sattini ɓe maaki ande ɗo wondema mi nulata hay e goto e moɗon e golle o janfo e nder ɗum janfahu natto so ɗum wona jamu si wona ñande dargal o aroya ha ɗum no wengi gadade makko mo ɓewi wattu ila fewno on sayi ko jawle dari ɗi woduno dammi e nayi ko nantata e muɗum noano makki aroye hara ko janfuɗa kon hino wengi gadade ma siko nagge hinge una ɗon hinge huna ɗon siko dammol higol ata ɗon aduna on fof seeɗo hi oɗo ko janfinoɗo janfuri nde hunde ɗo wirteɗa taw yeeso tagore allah nden fof watti noon ñawore ko allah maranma kon ko yondire muɗum haɗa jama yo rento e corruption ɓe rento e ngenari ɗum fof ko bonnay ɗum leydi sabu ko ittay ɗum haqqe mo neɗɗo jeyno jonna mo handande makko mo jeyano bonna haqqeji ko ɗum watta ha ɓe handaka halfinede ɓe gaynata golle ɗen jonne tawata gayno ɓen anduɓe ɓen wawɓe ɓen no buga sera to kaydiji maɓɓe yaltintake kayno firwal ɗiɗi wonata ha ñande ndowruma ñimo tawa ƴakkiɗi ma ha ñande ɗiɗo wiyaɓe hawɓe ko ɗum waɗi nulaɓe sa sallam no maki laana llahu rashi wal murtashi allah huɗi on yeenuɗo e on yeeniniɗo on yeenuɗo on ƴettuɗo jawdi waɗi fiyo heɓu hakke fiyo henno geɓal ngal hanano hendade ngal handa e muɗum on ko yeenuɗo on noon yeeniniɗo on ko jaɓuɗo ɗum ɗon on wiɗon adda e hunde kaari simi waɗa hunde kaari hara ko haqqe makko ko duwaɗa waɗande mo ko ɗum joɗɗinanaɗa ɗo fi mum ko ɗum wonaɗa yoɓede fi mum ko ɗum jonniraɗa watirde service ko ɗum jonniraɗa privilège ɗi fof ko fiya waɗa oɗo e kala sifaji makko arɗe golle ɗon wiya hara a ndara ɗon gorore ma ɗum o ƴetta on ma hollamo salare waɗugol hara wolali kono hollamo salare fi o yoɓu o yoɓa yandu kudde allah ndin fawide hoore maɗa hay muskitidɓe ko woni malaɗo ko ɗaɓɓuɗo malore ɗaɓɓugol malore ko ɗaɓɓugol lette allah ɗen ñande dangal darugol noon ɗen wona laawol ɗiɗi ma tati ko laawol gotol ko ñiɓugol e saria allah ara e ko allah yamiri ɗum embere feere muɗum nden woɗɗito ko allah haɗi ko fof aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله حق تقواه وراقبوه في السر والنجوى. واعلموا عباد الله أن علينا أن نطبق القانون على من اعتدى على المصالح العامة، وذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل بالمرأة المخزومية حين سرقت وقال قولته المشهورة لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فقال: اعلموا أنما أهلك الذين كانوا قبلكم أن الشريف إذا سرق فيهم تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف حده، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيت الله سبحانه وتعالى في الجنة والتنوم ويدون ما جمك ويهور منك إن سيدو كان كتولي كهانا ربدي كغونغا يا سيدو محمد صلى الله عليه وسلم يا الله نلا مكو يلا جولي مكو جولي بينكو مكو جولي صحابة فوق جولي كلا يوتيوب دباو مكو إلى يوم الدين. اللهم آمين. مسكت الدول bulen Allah e hore gonga, bulen Allah ko alda e tagol ko dum woni ko jonnata neddo on garanti malugol, ko dum woni ko jonnata neddo on garanti hisugol dadalette Allah re aduna do nyande banga. Allah wi: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ikono gomni be bule Allah wolon kongol wondugo de sawaba si on wadi dum Allah mo ina na yon golleji mondi o yafano on bakkatuji mondi o kala o doftino Allah en laado makko ala gomdi o mali o foli polgal nyana musbite dube ande wonde islamu no reeni di haqqeji reeni di hadugol en e majji reniri ɗi yomidirgol kamba e majji fi ñalande dargal no haɗiri ɗi waɗugol sariya wonande ɗi ka alma ɗo tan. sa yi bone jaalike ko sawru sariya ndu wallina sono ƴettama boneji ɗi ɗi wawi to jommajji fof suuɗoto yaltitata sabu mo be renay wonki muɗum kin renay ƴiƴam muɗum ɗam renay ndimo muɗum angal waɗugol sariya on ko ɗum woni ko bonni aduna o. sariya Allah on wallina to sariyaji no sinja fefinda winda e kayɗiji kadi wallina awa hatta ɗon hara mum bete ɗum ɗon gollidirano hay fi wona ko selli wona ko moƴƴi kono awa haysi ko ɗum ɗon wonano gollitirede ka gonga yani e hoore haqiqa hayno ha ɗo fewdiɗen e toro Allah subhanahu wa taala yo Allah yiltu jama on sariya makko on ñinna e ɗum o ƴettitayni hawre ɗum haray ande gollidirgol sariya on appliquegol e ko sariya on wi kon waɗa sariya on e hoore kala bonnuɗo ko ɗum woni laawol islam ɗo ko woni sunna nulaaɗo o sallallahu alaihi wa sallam. oti hayso ko e leñolol ngol jeeya, o tigi hayso ko e gorolol ngol jeeya, hayso ko hoɗum ndewol jogi makko. nulaaɗo noon maaki ko ɓuri moƴƴude e ɗatere kon fof ko laawol maɓɓe ngon. wa hayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. kon wonno laawol maɓɓe ngon. nulaaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati l-fath sonnajo jeyanoɗo e Quraysh, jeyanoɗo e gorol wiyetengol Banu Makhzum, o ujjunogol muraadu ɗum hewtina ka nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam. ɓay hewti moko baɓe jeeyaɓe Quraysh mooɓi nulaaɗo sallam ɓe Quraysh jeeya gorol maɓɓe gonno ko woni kamɓe sonnajo on na e suudu woto kono kamɓe goron moko baɓe nder Quraysh toon mooɓi ɓe he tawi wirtu goron ngol. so ɗum ɓe waɗama sare ɗo lutta e hoore Quraysh in keeñoni ɓe wi men kan laaɗo naaren ko hombo tefata
ha sariya hara wada kay wala sunna sariya Allah ko wi gorko debbo wujjudo taje jumo wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma jazaa bima kasaba nakala min Allah njoddi golle goti wadi konno ko jungo makko taje dum kadi wona yaggini ko jummo de kala Allah yaggini ra dum hebbiti ben dari be sebi ha no jummo taja mi biari wi ko hommo no susi wala ngol lara toujours be da ko de sabu ni be yide usama ko biddo yida do nula sallallahu alaihi wasallam yani biddo mo be yidi na biddo mabbe ben makko na biddo mabbe kono ben makko ko mo be neyi mo be yidi on non ko biddo makko andi on no way fayda wa konti tanira o mabbe sabu ben makko ben makko zaid ko mo nula sallallahu alaihi wasallam neyi Quraysh noddire no mo nula be noddu mo yani be bakkuno mo e mabbe dan be wi yide ni usama ya tefana en kanula sallallahu alaihi jungo so nanyo tayi usama ari o tefi kanula o tefani so nanyo la waki atefai e fi sari Allah usama tefai ya sari Allah tawade afagiti ke kutidi usama ndra tran wala Allah ya yafa kan ko taw reti bi don o biliti bone makon tefu gongol fi tasari Allah wade o tori nura tran wala ya yafa nura sallallahu wadi khutba yuti be e ko no yimbe ande ko woni sabu hala ku e jamaaji attidion ko wonde masi neddo ko hojo e mabbe bonnino wujjino sariya wattake makko ko mofma fa wadete nder ton imma yedde wiena kanko maɗum ko jetti ko yoɓe double fi yo jungo mon daɗu sariya yo daɗu maɗum munne ɗon tum fanke hala hay hunde waɗaka amma noon si wonino ko neɗɗo mo jeyaka e wiyeteɓe ko kohoɓe o ɓanne sariya waɗe e hoore makko sariya woni fi jurɓe ɓen tum ɓe ala ɓen sabu tum ɓe ala ɓen kalamu tum ɓe ala ɓen jawle jane tum gurnanɗa wonde wuurɗan hande sariya o ko fimo alandi ɗo marɗo sabu kalamu o wattake sariya hay so wonu nde woni marɗo famille marɓe jawle jane o wattake sariya avocat ɓen e juge ɓe ngal ɓe rewrata ha ɓeyna ko ino san woɓe rewɓe hay feetingol mo ɓe waɗa ɓen haqqille hanno boni ko sabu ɗum ha waɗi ɗum ɗo fiita sariya waɗe hoore makko idan haray nulaw sallam makki ɗum ko halkuno jamaji attiɗi on no jeeya e muɗum waɗugol sariya on fi yimɓe ɓe mara sabu ɓe tum marɓe sabu wiyeteɓe gohoɓen sariya wattake hoore maɓɓe na ɗo yami jungo sonnaño taƴa ɓe makki mi wondiri Allah on mo wonkiji ɗi woni e juuɗe mum hara ko Fatima ɓiɗɗo an on wujji mi taƴa mo jungo gon no nde ñande ko on tum heddorno ɓiɗɗo e ko tum nde ñande ɓe heddorno ɓiɗɗo ka worɓe o ka sonnaɓe o ɓiɗɗo maɓɓe fof hay fiƴƴini feno nde ñande ko on ɗon tum heddino sabu ɗum ko hitande jeetataɓere nden baɗal hijira woni ko waɗi no maki hara ko o Fatima on wujji mi taƴa mo jungo gon ɗum ɗo ko hattingol wondema tefoore ala e sariya o sariya Allah si woni ha hewti ñawo o hadde gal ko ɗaɓɓitede wonnu sariya o wi'i wonnu Allah wi'i ko wonnulaɗo Allah wi'i sariya on wiyeteɗe koho e wona koho fof no fota e muɗum sariya Allah on mofo maffa hanakanade nder muɗum si ɓuttay si jama o hisay wonkiji ɗin jawle ɗen ndimuji ɗin si hisay koma sariya Allah on wallina yeeso jama o hana o ɓeno renti jama o fof no hana fonnede sariya on en to Allah subahana taala yo Allah famine mo leynan en gollidirgol e toromo yo fewnu en o fewnana en lamɓe ɓen o ordira ɓe sariya makko kanko Allah subhanahu wa taala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ال بيته صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والفساق والأشرار يا أرحم الراحمين
اللهم من أراد بنا أو أراد ببلادنا سوءا فاشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره يا سميع الدعاء، واجعل تدبيره يا سميع الدعاء، واجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين منيبين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.